strategija i slobodno mogu reći raznih laži. To ide do te mere, recimo ako govorimo o termoelektranama, da se na svakoj strateškoj procjeni utjecaja i na svakoj javnoj raspravi govori o mnogim tehnološkim rješenjima koji služe samo u dnevno-političke svrhe da bi se strateški dokumenti doneli, na osnovu koga bi bio donet javni interes, a kada dođe do implementacije toga, znači nema ni slova od toga. Navodim primjer vodenog ogledala, takozvanih brizgaljki koji treba pred pepelišta da vlaže, da jednostavno zaštite raznošenje pepela iz termoelektrana, da zaštite to ugroženo stanovništvo ne samo na lokalu nego i šire, međutim to samo bude obično kao jedan tehnološki predlog u dokumentacijama i govori se o tome u javnim raspravama, a posle jednostavno građani nemaju način da zagađivače, odnosno korisnike ili ekspropriacije ili da kažem korišćenja uglja nateraju da budu društveno odgovorni, da svoje obaveze koje su preuzete i koje im proističu iz zakona i iz planskih akata, dokumenata koji su na snazi, koji znači proističu. Tako da nemoj da ajmo konkretno pitanje. Poljska ima 40 miliona stanovnika. Imao sam primjer da vidim komunalne otpadne vode koje se koriste za zagrevanje vode za upotrebu, o čemu je gospodin malo pre pričao, što u Srbiji, znači, pitanje kada ćemo mi sa našom ekološkom svešću i društvenom odgovornošću stići na taj nivo. Znači, zašto je toliki akcenat dat na proizvodnju struje iz uglja, zašto su predviđene, da kažem, tolike enormne količine proizvedenog uglja, kada sam malo pre